Veoma sam srećan i ujedno ponosan što smo danas ispred jednog od najznačajnijih elektroenergetskih objekata koji po svojim tehničko-tehnološkim karakteristikama i ulozi koju obavlja jedinstven u Crnoj Gori i u okruženju. Ipak, mi nismo danas ovdje da bismo govorili o TS Lastva i najavili neke nove investicione poduhvate, iako se možemo pohvaliti i ti segmentno našeg poslovanja. Mi smo danas u Lastvi zbog sadnje 150 stabala maslina, pored posađenih 850, koje se sprovodi u okviru CGS-ove kampanje Naša maslina, koji se realizuje kroz projekat oplemenjavanja prostora trafostanice u Lastvi kroz podizanje plantažnog zasada maslina. Kao društveno odgovorna kompanija koja vodi računa o zaštiti životne sredine i kroz poboljšanje vizuelnog uticaja elektroenergetskih objekata, naša namjera je da sa jedne strane damo konkretan doprinos razvoju maslinarstva u Boki sa posađenih 1000 maslina, a sa druge strane da utičemo na podizanje svijesti o značaju očuvanja životne sredine i ulaganju u nju. I ne samo to. Ovo je prije svega primjer da se ambijent oko elektroenergetskih objekata može učiniti i ljepšim i korisnijim, a iskoristit ću priliku da u ovom trenutku najavim buduću, nadam se, plodonosnu saradnju sa Maslinarskim društvom Boka, koje će svojom logistikom doprinijeti očuvanju i unapređenju CGS-ovog maslinjaka. Danas predstavljam Udruženje maslinara Boka u ovoj divnoj akciji sadnje masline u prostoru oko trafostanice u Lastvi Grbaljskoj. I još mi je veće zadovoljstvo što sam dobila priliku da i sama budem dio ovako divnog događaja čiji je motiv maslina, naše prirodno okruženje, način života i kulture stanovništva u Boki Kotorskoj, ali i širom Crnogorskog primorja i kao što smo svjedoci sve više i više i onih područja u kojima maslinarstvo do sada nije bilo tradicionalno zastupljeno. Veoma se radujem ovome događaju zato što su ovi mladi ljudi aktivni i pokazuju svojim primjerom kako treba raditi, koliko se treba zalagati i da nije sve samo vezano za neku dobit, već da postoji i ljubav, a ljubav prema maslini sasvim sigurno postoji i u ovom privrednom društvu i među ovim zaposlenim mladim ljudima. Kampanja Naša maslina je zaista pravi primjer društveno odgovornog poslovanja jednog velikog privrednog subjekta koji na ovaj nama maslinarima najbliži način podizanjem plantaže maslina na zemljištu oko elektroenergetskog postrojenja na području gdje je vjekovima uzgajana maslina u stvari oplemenjuje ovaj prostor i uzvraća dobrim gestom zajednici u kojoj posluje.